Hei All India Radio Aizawl ani. Chanchinthar a chair tu civil ruata. Social Welfare Minister Dr. K. Beichua chuan Nimin Khan Rilulamarual ban lo dam korte omnatur. Rehabilitation home for persons care of mental illness ahong. PC Party chuan MNF chu sorkar na anchang zo don lo nia anin riata wanga. Kumina lunglei Municipal Council in Thanbuat Saidu lova anpu. Voin here Municipal Corporation of Delhi MCD anin thlangdona naktuka Gujarat Assembly in thantho ni na vote thak ani bokang FIFA World Cup 2022 khelmeka Netherlands le Argentina chuan quarter finals an lut World Disabled Day pualin Social Welfare Minister Dr. K. Beichua chuan Social Welfare and Tribal Affairs mun ainon venga Nimin Khan Rilulamarual ban lodam korte omnatur Rehabilitation Home for Persons Care of Mental Illness ahonga Dr. K. Beichua chuan Rilulama rual ban lo damdo ina tanga chuak to hona tur nei lo le chung kwa ngai ven zui tu tur nei lo te tana din home hon ani thei chulom ati thua soya khovel thang chho zela rilru man na tam zelin rilulama buaina mental illness a hring chuang na sa ema ain kol na konga mi pui ko thran le khotlang tran rualangai tak zetani ati Minister chuan ho ma thok te chu fuin an na tho chu pathian rong bol na dik tak ni in khongai na le in pek na ril ru dik tak ne na thok zel turin a fui ani Mizo thalai te zu le rui lo sala an tang na salu tuk churun thak ati thwa soya aram anga malak a hun thu a soi ril ru lama dam lo rual ban lo te dam to a ngai te po dam hlen lo pal thei ania veng chung OMA le khotlang mi pui te tho ho na an mamo thu soin kumina thu pui rual ban lo te tel na khovel idinang o ti chu chom nung zel tur le ril rulama rual ban lo te tana khovel thale monom siam tu ni zel turin kal khom te acha bok ani hona in khoma hian veng chunga trin local council members te OMA MHEP MUP le Social Welfare Department IO te antel ani PC Party chuan sarkar na anchang zo don lo nia anin riata wanga kumina lunglei Municipal Council in Thanbuat Saidu lova MNF sarkar anpu Nimina anthu chua PC Party chuan lunglei Municipal Council Nodal Department changtu Deputy Chief Minister Puton Luyan kumin sangni somni pani chunga lunglei Municipal Council LMC in Than ani tur thua puan to thu ansoya hetiang ani laya an thruai tulu berle akai roi MNF sarkar sul nu porle nu machiat lu tukawang chowa kumin chunga lunglei Municipal Council in Than na hi nei thei don talowa anin ngai thu ansoya lunglei Municipal Council in Than na tur trule poimo omzong zong pei fel ani to thu State Election Commission SEC in kumin October thada itoa Mizoram sarkar hiatir to chungpoa MNF Party in lunglei Municipal Council a sarkar na anchang zo don lawa anin riata wang chawa achangtu Deputy Chief Minister hian tikhotlai luya PC Party chuan an ngai thu le andem thu an thu chhuat chuan atar lang ani Nimin Khan Supply Minister Pukelaurin liana chuan MSU in pang balkon le meiduma zirlai ti thalom puina hun an buat sai chu man pui zirlai ti thalom puina hian minister chuan kong sang sanga mason na aom thei nan khotlang hruai tu te in pek na fakomati thua soya zirna in thale zirtir tu te tangkai taka mangzel tura cha in eizona kong sang sanga hlo tlin na chang tur chuan zirna kal tlanga thiam na nei apoimo masak thua soya Minister chuan zirlai ni chung chuan hlo tling tura zirna lama thei top chua taima taka beizel turin zirlai te acha khotlang le ramtana mi man tlak le tangkai ni turin thiam thil chhor tlak zir chua tum theu turin a fui bok ani Meiduma Middle School munma changtlung jok nei na na ruwa manna akal mek thute PHE Department malak na hnuaya tui hniang hnar jok aom theinan tuipam nan ni thamang tangkai tura malak mek ani thute mun sang health clinic center bun tharmek ani thu minister chuan atar lang ani MSU General Headquarters Finance Secretary Pulram Panmoy point zirlai te fuina thu soin social media man chin tok thiam atul thu asoini Pang Balkon High School Hall hun man hi MSU Pang Balkon Branch Advisor Puwanlal nga kan kai hruain HSLC zirlai pakhat HSSLC zirlai pakhat le BA pass pakhat hena lompuina hlan ania meiduma hun man na hi MSU Meidum Branch Advisor pulal chhon oman akai hruaya HSLC zirlai pathum
HSS LC zirlai pathum le BSc pass pakhat hnen a lompuina hlan ani bokani Lairami Suwa Krista Baptist ko hran thalai Paul LEKBKGP in khompui voisom paline le Golden Jubilee lomna chu GHSS field sia ha nilai ni tangkhan tran ania zan ina atria kang ninga ni le zirtop ni chhun lam kha ro rel na hunatan mangin nimin le voin hi Golden Jubilee lomna anga man ani dona an thurel zinga chuan mani in tihlum an tam talutuk alozia om thainan central thalain mala sela LEKBKGP hian rui hlo do be pui thak ro se ti atela LEKBKGP a hian unit bial somni pathum le unit za pali omin members hi sangriat zanga somli pakhat anom mek ani in khongpuya hian thriat theichina mi khwal sang khajathum vel thangin ko thandanga tanga palai sinot thalai Paul Baptist thalai Paul le ECM thalai Paul te baka an assembly sinot zai Paul theute antel bok ani Brahma Pudra Board thut khom voisom sari parian na chunimin Khan Secretariat Conference Hall nga ani in khom hi Brahma Pudra Chairman Rajiv Yadav chuana kai hruaya Central Sarkar mi poimo tak tak le Marchak State rang IO ten tela an thurel rang zinga Mizoram malak na tur Spring Set Management Project Anti-Erosion Project le Survey and Investigation for Flood Protection and Mitigation Project khothang tuipuite pom ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani voin hian uat zani somga omna Municipal Corporation of Delhi MCD an in thlangdona jingdaria ta tangin vote thak anianga tlaidar nga le achan vethleng vote thak thei aniang vote la te chu nilai ni khian chiar ani donani MCD uat zani somga jinga uat za pali chu meichetan hau ania apumpuin candidate sang khajathum somli pakua an oma in than chu tu jinga meichian tamzoka zasari pakua chu meichia ania mi pachu tu chu zaruk somli an omani MCD in thana hian BJP le AAP chuan candidate jani somnga ve anneya Congress in candidate jani somli pasari anneya in than chu turaming thelu pathum chu sud le ani Delhi hian von nei vai bel chekhat maktaduai nga le nuai ruk chuang an oma polling station singkhat sang thum zaruk vel siam ani Nimin tlai Khan Gujarat Assembly in than tho ni na le azona campaign thei huna topa naktuk thotran khian vote thak ani don ani he in thana hian candidate zariat somthum pathum an oma anjinga somruk pakwa chu meichia ania district sompali huam chunga seat somkwa pathum anin chu don ani Gujarat Assembly in than tho ni na in a huam chunga hian vote nei vaibel chani maktaduai nga le nuai khat chuang an oma anjinga hian vote voi khat thakna tur nuai ruk vel an oma vote nei jinga sanga zali vel chu kumsom ko pakwa le achung lam anni India le US sipaitanun chanjir dun voisom pariana joint military exercise youth abs chu nimin Khan Uttarakhana Auli district a hlothling taka zo fel ani hemi chungchanga hian India US embassy chuan sipainun chanjir dun na youth abs chuan India le Pacific ramven himnate ramven himna lama India le US tho dun na chuan bung thara kai tirani atia India sipaite point rampani sipaitanun chanjir chuan hlok pui thuan soibok ani Qatar nga FIFA World Cup khel meka nizana changkhan achak lo zok tla hun knockout stage an ma chon chana nizandariat le achan ve khan Khalifa International Stadium a Netherlands le United States anin khela Netherlands lamin goal thum an khunglain United States hian goal khat an khunga achak zok Netherlands chuan quarter final an luta ani nizan vekdar sompani le achan ve khan Argentina le Australia anin khel vele a 2-1 in Argentina an chakzoka quarter final an lut vele tabukani heti hian ni jana chakzok ve Netherlands le Argentina chuan zirtop zandar sompan hi le achan ve inrin jing lama quarter finals an khel don ta ani Chanchinthar puanti top main Chanchintlang pui Social Welfare Minister Dr. K. chuan Nimin Khan Real Rulama Rualban Lodam Korte Omnatur Rehabilitation Home for Persons Care of Mental Illness ahong PC Party chuan MNF chu sarkarna an changzo don lo nia anin hriata wanga kumina lunglei Municipal Council in Thanbua Saidu lova anpu voin hian Municipal Corporation of Delhi MCD an in thangdona naktuka Gujarat Assembly in Thantho nina vote thak ani bokang FIFA World Cup 2022 khelmeka Netherlands le Argentina chuan quarter finals an lut
chu ti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani